santilhu Lishkolumila katzolbal chiru likutana inashye li inkana shpanu li rahom. Chiru likutan ekwersh kabi likaru nashpanu li rahok. Utanakwan ta kabi likaru inkana shpanu li rahok. Aranakwi nogoto liman salihu 1 de Corintios capítulo 13 versículo 4, 5, 6 y 7. Kautak le apostol Pablo na atinak chirish linka usre li rahok, manaksa li rahok. Utmuku kahtakwi na atinak chirish chishkuni li kahkwi chabi li kahkwi us li kahkwi china usra minki. Shkabichak kukubeb reheb li barkwan li nashbanu li rahom chiru likutan ekwer. Takabianakwan washaki reheb li karu inka nashbanu li rahom. Inkana kakalikchan. Uchpanak yokoche atinak chirisheb li naleb chishkunil sa musiqeh. Nashtiaq lihu 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Chekyale chikwang sali rahok i. Abanche ashtesih kwilech ol chisikbale matan. Nashke li musiqeh. Uchpenkwali atinak hopropet. Adityo chishebalak tento takachal kake chikwang sali rahok. Abanan akhelu takabanuhun chiklinale. Shchalbal kake sikbal uchtawbali kamatan. Libarkonashke li musiqeh. Abanan linka ushbanugil haan shkakalingil hunak chiklipoyenan. Kayak marikwa hunak lin na ichan chichina us. Ut tin okchishka kalingil utinye katagwinak la inikanin ruchi ichan chichina us hohaan. Agshkabichak nakle hum agrere lishmatan kebil reshpan li musiqeh. Utkuikwan hunak linashkoshlanak maka hunak lishmatan mokoyalta. Tento takatyak sikban honashchele apostol Pablo tohretan naktakataw takakechik angelak chiru liqaqwa Dios. Shpanak nakanaw naklikakal nashkamchak hachuk ib. Lishkabil nashche inka nashnimo bresirichan. Ink ashqatqetingil qib chirueb lijuntesal. Arin joche atinak chirish chanrunak lirahomain nakoshk amchishkebal qib sashki chishunil manak sashpen chishunil utayin inka ahwi us. Li roshil na atinak chirish li yogo chishkebal lishnimo bresingil rib hunak. Sashkaba linawom nashkam li poyenam chishnimo bresingilri abanan li raho nakablankchan. Hokanak kyalak usakwinak takaraqib taposlok iqib qahunesqib abanan mokotonumekta kuchik sashpen utaqaqeqib sashpen eble juntesal. Inkana shpanul inka us inkana atinak chinka us. Haina atinak chirish na balepchik eblina lep lina banumang. Hoshk ebalep sa shudan li komon marashke balhunak li atin li makwasa shuna li. Arin mareli apostol Pablo yochish kutbal li shcholep chanru hepchak eblach Corinto. Chanru ni keshbanu rikinep ebli tohkunep salipabal. Nashke kujik li roil inkanash sik li jalrechan. Hanmukok etqetta. Utaqshkilchaqa in sali capítulo 10 versículo 24 rajkulihu 1 Corintios. Mahun tishsik li chabil utli uskah huichoqrecha. Nakanaw nakli rahom li nashpanu haan shkanabankil shkooshlankil rish kyal shkunesrib uchkooshlankil rishe eble juntesal. Qaqultikaq li kishbanu li apostol Pablo kishkanam shkulban li barkwan raq shkuluba anhu apostol sashkaba lishnimal li rahomain. Utaan kishkyal shqechik angelak abanan nashchalaq wishqechish olobankil ratin li qaqwa Dios. Inkana chahko manak inkana hoskokchan inkana shkahiri. Lishkuk nashche inkana shkula linka uschan. Inkana shkula sa shchol li barkwan linka us lishkul lishbanuk chakre nakhter. Shkabichi gana nakli rahom nashkuy chishkunil. Utmahungwa nashsik toch baleb li juntesan. Sa junchik li ati li rahom maan li nakamuk re junak li buyenam. Chishkuybal li junak chikchiru. Lishwashaqil nashke inkana saho shchol rikin linka tik lina kulmang manak inkana saho shchol rikin lima usilal. Liqaqwa Jesus koshbok chishrabale li shikle ka ilokqe utli apostol Pablo nashke kujik hunsutarin nakli rahom mahkwa kahkwi inkata nashok likaru inka us lishkulchaq lishbanuk chaqre nakhter. Inkahwan kuita saho shchol rikin linka us yo chishkulban
lishik na ilok akwe manak lishik na ilok ke nak nogugulak chirahok chitsakan reru mukutasa hok ta salikachol ripale eblishik na ke ilok ke chishkul bali reilal shban likarush shban ujak liparah kwanta kapano haan lish ten ankile likakwata shak chiten anke chikulak shraba likagwa Dios ut eble kasli kaisin konak nakarakip lao Bantiyo siya ko naksinagos pinichiruli kung kamukain, nagat ko'y benisa kung chiklikak ahel.